دادگاه فیدرال سر خورات که بریارێکی لە دژی هەرێما کوردستانê dide lê dijî pêkhateyên li herêma Kurdistanê û Iraqê dide. Lewma dixwazim lêser biryara herî dawiya dadgeha fîdral ku dibêjîtin awayê helbijartina nûnerên pêkhateyan nedestûrîbûna wê di çi daye eger destûrê behs kiriye ji hêjayê Muayyed Tayyib endamê pêştirê civata nûnerên Iraqê dipirsim. Mamosta Muayyed gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 bizanim nedestûrî nebûna awayê helbijartina nûnerên pêkhateyan di çi daye di vê demê da dadgeha fîdral bûçî biryareke wiha lê dijî pêkhateyan da bi taybetî derheqê feylî û êzidiyan. Belê spas silav bûye bû bînerên Kurdistan 24. Rastî van roja da me gelek cara gulê dibit ku ev destewaje bikartêt biryarên dadgeha federalî binbirin yan vebirin û neçarkerin. Hindek wisa tê digehin ku êdî naçêvit rexne jî lê bête girtin. Çi rastî ji bo venîne dadgeha federalî Emerîkî jî bi sporên yasayê û mîdyayên Emerîkî rexnê lê digirin. Ev bijîn têbîniyek. Têbîniya duê em zanîn ku dadgeha federalî eke em ya Emerîka bigirîn û zelal kar diket, bijîn şeffafane kar diketin. Ev biryarê divê dimahîkê dadgeha federalî dayîn li Iraqê. Yani hindek piranî bûyne, mena wê hinde cara hindekî digel nebûyne. Boçî me dengê wa gulê nabit, etîraza wa çi bûye? Tu nikaheke vegeriye dadgeha federalîya Emerîkî her hakimekî, her pirsekê da çi gotiye ya li berdest e û belav dibit û xelk hemî wê dibînin. Eba me dibêjin meselen me du Kurdê tê de heyn. Ew Kurd bawer dikim gelek ji van biryara nebûyne an vî hukmî, lê me dengê wan nebihîstiye, me etîraza wan ne gulê bûye. Boçî dadgeha federalî şeffafane kar naket, boçî dengê ew kesên ku dijî vê biryarê bûyne yan nedgel vê biryarê bûyne me gulê nabit. Niketu vegeriye dadgeha federalîya Emerîka berî 5 sala jî kakîş endamê dadgehê dijî vê biryarê bûye ya tomar kirî nivêsîn û li berdestê xelkî heye. O da yetnî. Eva nike dadgeha federalî diket rastî eger wextê we hevit derfet hevit ez ê me ser pisyara we bes berî hingê çend xaleka bêjim. Eva dadgeha federalî niketket rastî jî êk ya têkelî ecendatê siyasî bûy. Du ya tecawuz û pêşêlkariyê li ser desalata perlemanî diket. Ya zêdegaviyê li ser desalata cêvecêkirinê diket ya hikûmetê. Yani heke mirov berê xwe bidete van biryarê dadgeha federalî ez ê delîlê xwe jî bêjim çawa dadgeha federalî ev rûke li Iraqê wek meclis qiyadeta thewre wextê Sedamiya kar diket. Ku desalatê wê yê teşrîî jî hebûn û yê cêvecêkirinê hebûn û yê qezayî hebûn. Dadgeha federalî li hikûmeteka welatekê sîstemekê demokratî da wisa kar naketin. Em hemî zanîn ku destûrê Iraqê da behsa prinsîpê jêkcudakirina desalata û serxwebûna her sê desalata diketin. Eva dadgeha federalî diketin ya cihê perlemanî digirit car ku çê nabitin, ya cihê hikûmetê digirit ku çê nabit, ya cihê dadgehê jî digirit ku ew dirist e. Bêjî bisporiya wê ye. Lê ya bûye layanekî siyasî. Heke em bihên eke biryarê wê şirove bikin yan her sengînîn, biryara wê ya welayî wextê derketî. Hemî biryarê wê boçî ez dibêjim ya bûye têkelî ecendatê siyasî bûye. Em zanîn navmala şîî ya bûyne du ker, teyar û îtar. Dadgeha federalî ya hewl dide balansekê çêket. Hiç biryareka wê heta nike ev ê derketîn. Ne teyar nigeran kiriye yan tore kiriye, ne îtar. Ya balansa we her duka radigirit, wekî diyêdî jî Kurd û Sine û pêkhatê dî bo wê negiringir. Wextê biryara welayî derê xistî, em zanîn ku wextekê dirêj kir.
مادام بلندترین بله. دەسەڵاتە لە بنوێ و لەسەر وێ کەس نینە جهێ پەرلەمان حکوومەتێت گریتن کی لەسەر وێ دادگەها فیدراڵە کو بیا سیاسی بڕیار نەخێر. دەردکەتن نەخێر. کی دکاریتن دۆزانی ئەو خۆ هەڵ vêdirkê kêşeyeke heye yanî nike em bêjin wextê dadgeha federalî hatiye durustkirin diviya rastî jî bo welatekê gele nakokî tê de heyin û kêşe heyin û gele pêkhat tê de heyin yan diviya biryarê wê dengê hemî endama hadvane dan yan jî nûnerê herêmê bêjin mafê vîtoyê heba û her êkî ji wa dirist bû ya me mixabin dengê piraniyê derdkevit û piranî jî aliyê bêjin şîane vê ji bo wê biryarê wê tu sehkeyê her du kerên bêjin siyasiyên şîa balansa her du ka radgiritin êkeke wextiya welayî derê xistî bêjî piştî hingê yani ew hingê razîkirina îtarî bû bo ku maweyekî bide tê pêk bihên وەکی وایین هێژا بە حەزکردی biryarda ew dilê teyarî bû وەکی وێن هێژا بە حەزکردی بڕیارên دادگەها فیدراڵ لە هەموو وڵاتان ji bo راگرتنا balansêne lê ev ragirtina balansê tenê di berjewendiya şîeyan da ye Kurd û pêkhateyên dî li berpêyan diçin ew ê ku naaxive jî her ew aliyên henêneyên ku razî ne bi piranî ev biryara derbas dibin ya pirsiyar li vê derê ev ye kî dikarîtin li hemberî biryarên dadgeha fîdral rabiwestîtin yan jî helweşînît destûr rê dide nike bele nike destûr rê nadetin bes hemekî rew rast e yanî destûrî da gotiye biryarê wê vebirin biryarê wê neçarkerin lê wextê bibite kêşeyek wextê dadgeha federalî kêşa durist biket bo prosa siyasî û wextê layanekî digirit yani ew yê kêşeyeka mezin li wî welatî durist ketin ev hinê bo dadgeha federalî naçite serî vê ca ez behsa biryarê wê êdî bikim yani bo ku ez dibêjim layengir ew ya têkelî ecindatê siyasî bûye yani eva tefsîra wana ku dur sersiyê nisabê perlemanî vê dur sersiyê bin heta nike ji 2000 yani serokê Iraqê ku hatiye helbijartin 2005 bu çendê bû heta nike çi serokêt Iraqê dul sersiyê ji dengên endamê perlemanî wernegirtîne nisab tişteke û dengdan tişteke bo ku êk bibite serokê gera êkî ya hilbijartinê da belê dul sersiyê pê dibe bez ber ku wextê rêkeka diye heyî wextê ew çêne bo dê çine bêjin piraniya sade el eğlebiye el basîte ji bo wê jî heta nike her wisa çêbûye yani ev biryara derê xistiye her dîsa ji bo hindê ku dîsa careka dî navmala şîe bigehîn te êk ku ew sê êka ji karê xistin yani ew dibêjne filmetal derê xistiye ku di her du layanên şîî neçar biket ku gelek rêk kevin ev ne karê dadgeha federalî ye dadgeha federalî ne karê wê ye du layanên vê dirkê ya bûye layanekê siyasî ew biryara dî ya bêjin yasa neftoxazê wa divê qanûnekê derbêxin bexda bes heke qanûn bexda jî derket destûrî da û rêkeftinên me da qanûna herêmê bilindtir e şiya federalî bo nav herêmê wa çi kir ew qanûn yasaya me îlga kir îptal kir ji bo ku yasayekî bi dilê xwe derbêxin ez ê vê dibêjim ku çawa ya bûye layengir û çawa ya kêşa dirist ket nisbet pirsyara wer serkotayê من راستی وقتی مجاره ای که بریار دیتی از گمان کتم از ترس کتم بریاره من تلفونا یک دو پارلمانتاریت ما این ازدی البغدا کر مگوتی این چه بر خودنه و بریاره آن وی حکمی گوتی او گله باشه بو ما باشه ده بجین کرسیت ما زیده کت مگوتی والله اسوسا اشلاو ثابت بس از باور ناکم ثابتن گوتی بوچی
مگوتی ایک بریاروانه ام زانین مسیحیا از گل کوتای ما مسیحیا پیجت هین و او چار پیک هاتی دیجی ازدی شبک فیلی و صابئه هر کی ایکا هی خالدا بجی پارلمانتارکا ازدی اما شکایتا کریه گوتی بوچی کرسیه کا کوتا بو ازدیال دهوکی نینه جبر کو هجمارا ازدیا گلکن دهوکی و شکایتا خو پارلمانتارک بحث کوتا ازدیات کرد و درخواست کرد کرسیه کادی با کوتا ازدیال دهوکی چی بود باشه دادگاه فدرالی شوله پی و بریاری بدد ایک همی کوتا هلوشیدد شبلی کوتا مسیحیه بجین یا ازدیا جی هلوشان یا شبکه یا فیلیا شبکه و فیلیا و صابئه چه گازنده نکری نه پریوت شوی اوه ایهاتی که ایکی بخو زیده کتن اف هر چاره باشه هکی ام بیجین هکی نیتا محکمه پاقش بد نیتا محکمه باش بتن ام دی بر خودینه لازمه گود با اف سیستم کوتای ایهاتی دانان نه عادله اف کوتای وان ماده راست بکن تعدیل بکن کو عدالت و مساوات نابینا پیکات عراقی دا چه که سرانسری عراقی بس نتهات اوه ابطال کرن بوچی یا مسیحیه بوچی همو ابطال نکرن به هفرا برأیتا چه پشتویه چه پیامک هیا چه نیتک هیا اول برأي من او يلبشتك وافهر شارع الغاء ببن بس كوتا مسيحية بمينت نيتا محكمة اوه راست يا قوتيا برلماني وان مادة راست بكن بس هكي سيستم كوتا همي يدرست نبويا عن دستوري چه دستورية تدانينا بينجي بجين دستور وقتی هاتين وسين وصايا هاتين وسين پاشینه یا بخو دستوری دایت هین بوچی نه دستوری بد هکی نیت ویا پای با دا بجتن بشت پارلمانی کرسیه کدی بو و وصايا داخل کری تبیا کرسیه کدی بو پیکات ازدی زیده ببد یان گوت با ام دیل وی نکونه عدالتیه کیاته دهی وش پارلمانی تخازین وان هجمارا زیده تر لی بکد آن تشتکی فلان تشتیل برچاف ورگید وقتی اکتید بجت مجوره که هی بوم بکنه دو جور اسراب جوروی خراب کم حتی بو دو جور دی آوا کد هکی صبح پارلمان عراقی بجی خو حل بکد و هزین سیاسی بجن ام ده هل بجاردن پیش وقت کن ها وی وقتی نه ازدیا نه شبکه نه فیلیا بجن پارلمان نگهشت قانونی در بخطان تعدیل بکد چشوان هر چار پیک هاتا ماف نابتن کو او کرسیا کوتا بونامینتن ایتا مستمعیت 4 سالا جدا پارلمان عراقی یک لدو یکین دادگاه فدرال لدجی هرما کردستانی لدجی پیک هاتیان يعني أفد چه در انجامه که بخورابینه که هر بریاره که دادگاه فدرال داخل که آسایی لناوا کردستان بتایبه دستی وان که و سر دلیوان که در انجام چوابن گلو حکومت هرمان کردستان دی چواب شیتن سردریه دی گلوان بریاره دادگاه فدرال بکتن بله نما از بجه هم هر سریا کوتا هکت 4 سالا دا بجین پارلمان عراقی از ده سربرسوا بسیاره و هکت و 4 سالا دا پارلمان عراقی نشیا بجین یا سهل وزارتنا راست وکت کو او ماده تو گوتی بدیلی بود یان دنگدان دا ندرکت بجین دانان بوانا کوتا در نکت هینگی تلویزیون بید دا هیچ بکاته که جوانا او کرسیا کوتا نامینه باشه دشین لپارلمان افخولا پارلمان اوان بریارین دادگاه یان جیاسای دادگاه فدرال بهت سراست کرن یعنی امکان و مجال تیدا یا برای هوا او بله هزین سیاسی وقتی ریگ بکوند شین بجین یاسا کشه نگلکت یاسا دادگاه فدرالی دهه کشت پیک هاتا وی دایه هی اف پیک هاتا چوی یا چوی ویدر که ما گوتی یا اجندات تکلی اجندات سیاسی بوی و کار خو وکی کو مرجعه که بلند بجین کشن ولاتی چاره سر بکت
نکه کشات نافبرا حکمت هرمی و حکمت اتحادی داشت شد. باشه. تو هزر بکه یعنی همی قانونی وید زانن من بریارا که محکمه اتحادی دادید الحکومه المرکزیه. جاره که وقتی از اندام پارلمانی بوم نوری مالکی سروک وزیر بو هات آخفت آخفتنا خدا گوتی الحکومه المرکزیه حکمت ناوندی یکسر پارلمانتار اوت رنشتی اعتراض کرد گوته سروک پارلمانی و عباره و دستواجش آخفتناوی شطب که ما حکمت مرکزی نینن ما حکمت اتحادیه تای هر کسی که پیشش قانون بزانتن والعراق تشتكنين ناوي حكمتها مركزي حكمتها فدرالية هي قرار محكمة دا ياكو داديا فدرالي دا بحث دفتو غازي ينوي سيم بخودي الحكومة المركزية يعني أبا داديا فدرالي كات براستي يا بويا مجلس قيادة الثورة يا كاري وكي هوالا كما الأمريكا قانونية قوتي أبا نه محکمه اتحادیه و محکمه الثوره. بله گلک سپاس بو ماموستا مؤید طیب اندام پیشتر جواتان نونرین عراق ماموستا هجاب و شروعین هاوین دولمند اس ممنون بوم ایوار باش.